Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang niko si Allah batanud mambagian agi ang kanan amap mamanaw sadam kadilintad na gusto kapipi agi naman. Sa tarus ini paladakan si iko hadapan niyo alangwan tunganekan kabubay mama kinagsisag yang kaiya rinarinaw tanong ang gulalan sa yang kaiya iruin nagagaw na pananadyan. Sa ubadi kalong-kalong na ubas sururo parapan na adan kalimugawi na usumya kalipat na adan miya katadam si iko kapang giginawa. Sa agiya kon apakabgayr kano sa mga buni-bunian na da sala ko lumipuon ko manguda apartisan. Tara pas sa batangan amang ulambu sa bangko alanto nga pananadam. Sa agiya kon amang rinarinaw agiya kan di plilalilang si isagyang kanan alok sa kan asi gumampong disimban. Na gusto marandong yan abalaiyang kutapar ay ni pagayon yan si Haji Baisa Pirago. Natiga kan awad man adiya kan lakayin tinding si isag yang kaiyaki pumagulolakan si gusto ko di mo nangubangan sa niyo lang watim po mapiataw. Tarotop ni Ronso kana udi kang giginawa isa ayat na riyamiyat tabun na di tetagude asonor so manguda apartisan. Ibat sar na nga lang kauda so kinibulog akya panto nirakan sa suguan nagdayolok sa moto asi gumampong disimban na mawatan ko tangga ko uban yung mapam nagsusuara ko. Sa tetang kaiban sa sudi sa anda manay na subusutuan tanwi da kalambay sa tila naguda kapaungi sa wassalam. Nakaulutan ni mula lanong matili manurana magindinaw ay adi nakasabapan surau no kalimugari sabi pa sa dekat
kabayanan. Tarapas sa betangan na mangulang busang pag-iariya benar rudesang kini bulo ya pantau nirakan kalirau kesakan atau bumampong pamilya di simbay nina maraguna kudera kaya mambu benar laya dunia tabu marasirake Mangde paradisena di desa Bedoim Beri narinawa narundula dunia Bawa tiwadaya ini panggilan Panginayan sa sana Kurangan sarinan Ino akadidunya Haji paisay pamilya pirako Maula beei pulunaian Ina nasumiraman Nagkaan luya namise Sani anakoran Pakataw ko auray Buhay bilang atong Kaji pa isa Panganing tapos limbe Kaya na mabagi Nukao tiwalay Sus na nakakapalilintay Kapimpiya aginawa Kadirayo-rayo Igide Pilipinas Na oyaman bunay Iya kalipag Senang wabusami Sempayanian Manayari-narina Wania nakatadumi Kaisa ubesay Munas ng padasa munay Kamula na sarana Nakatungan Sa padin sa iran Kapag diya'y ginawa Miya ilay niyunan Ay dito bumampaw Pamilya di simbe Ayarano na sa lulang Deriday sa bulungin Sa panbigapalong Sa suara ko Napiyami ilukan
Kaniya nakainalan nanaranin sana ako sa nipay mamuga bendinay na pananabagiladan sinang ko anak nasalaw di pagiruin ikapanong kuminaw iluhaji pa isay pamiliya pera ko paragin ako niruin na kaniya di ko Panahon labasanay pakidiri-diri sa bulong lambo sa bengkau kaginanin na bukan dua-dua bukan durain nakamanginom din sa tamukan Tayangan na panobaan na inudin sa tadiman Kurangan tao na tamasala di bengki Pagi-hari abunay Ragi-hari narino Nariko'y sirampaman Mana may pantonirang ako mangulambo sa bumbong ako nga pananada matarapas sa betangan kira ko mambo sa dia kau na wanagda ko idarang Dakurot mitaruto Besamini derapang katay Dan beula denaka Dan tarotau peniurun Kali ginawa Kali sa ubin sa kedinaribunan Para tasuki bulau Kakuderan untang Koso madiyung kau Ketagu sa ginaway Ginaan ni bebenang Sayaw tuwalalay Kagakaliya paribun Panahon na yan ako Nasaw buubugundi Lagi sa muda Marani ko rinibuna Ikaw riniwada Ano na nakurintang sa pamayo bikarain